Muraho neza nshuti bavandimwe ibiganiro bya Mukirambi TV1 tubagezaho umunsi kuwundi ikaze kubana natwe makuru y'uyu munsi wa kabiri iminsi 7 mu kwezi kwa kabiri muri mwaka turimo ikaze kubana natwe ngiye kubagezaho amakuru y'uyu munsi nitwa Byiringo Bisitsa Faustin. Amakuru yacu uyu munsi aribanda cyane ku bikorwa byakozwe n'iyinga iminsi 5 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka turimo mu Minembwe ku Kiziba kuri kaminuza ya IEM aho hariho gutaha kumurika ku mugaragaro radio Ngoma ya Amani mu karere ka Minembwe iturikorera hariya mu bice bya Fizi ndetse no gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri ba kaminuza ya Université Bernice de Minembwe yitwa IEM barangije amashuri yabo mu mwaka wa 2021-2022 ndetse no ko hari concert marushanwa y'abaririmbyi bo kuririmba indirimbo z'amahoro no kubana neza hagati y'amoko atuye muri aka gace. Nico kirori cyabaye n'iyinga iminsi 5 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka turimo ku Kiziba aho ni kuri kaminuza ya IEM. Nyuma y'ibirori naganiriye na Dr Rukundwa Lazare Sebitereko umukuru w'iyi kaminuza ya IEM avuga ko iyi ari inzira baciye yo gushakisha amahoro hagati y'amoko atuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe dore kuko bagiye batatana abandi nabo baratandukana bitewe n'ibibazo by'intambara zagiye ziba muri aka gace k'imisozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Yavuze kuko icyangombwa ari uko amoko yovuga rumwe agasabana nkuko byaba bisanzwe kandi ko ico cyokorwa ari ugusana imitima no komora ibikomere bakabivura biciye mu makonseri nkaya ngaya mu bikorwa by'amahoro n'ibyiteza mbere nk'ibi bizakozwe uyu munsi w'iyinga. Dr Hazard twaganiriye nawe maze yagaruka hanini cyane ku buryo amoko yasabanye muri ibirori aho hari amakorali atandukanye kuva mu bwoko bw'abashi hari abagore b'abasirikare bari muri aya makorali ndavuga igisirikare cya FARDC hariho kandi n'amoko atandukanye y'abaririmbyi naho navuga abakatolika mu madini atandukanye hariho barasabanye by'ukuri amatorero yose hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ibirori kandi byitabiriwe n'abantu batandukanye abayobozi batandukanye harimo umukuru w'ingabo za Kongo zikorera muri aka gace k'imisozi miremire ya Minembwe 12e brigade de réaction rapide umugeneral mushasha cyangwa se umuyobozi mushasha General Uhonza Andre Uketi aho yaje gufata ijambo asaba abaturage gufatana urunana n'abasirikare kugira ngo bashakishe amahoro n'umutekano urambye muri aka gace. General Uhonza yagarutse kandi ku bikorwa bishobora kuzana amahoro aho yavuze kuko bagiye guteguza amarushanwa y'umupira w'amaguru kugira ngo abasirikare n'abaturage basanzwe ndavuga urubyiruko rw'akarere ka Minembwe mu kotandukanye bakina umupira basabana kuko bisanzwe. Uyu kandi yagarutse mu maparade atandukanye yinginga abasirikare kutongera kuzatuka abaturage babita abanyarwanda kandi abanyamurenge b'abakongomani ndetse batutsi b'abakongomani bari mu gihugu cya Kongo. Gusa nihanganije abasirikare kutagira ikintu cyose cyose bakorera abaturage kuko bahohotera kuko babwira nabi kubarasa bisa nkaho batabahaye agaciro. Ariko kandi muri iki giterane yagarutse ku majambo akomeye cyane aho yagiye asoma mu bitabo birimo bya Yoshua yerekana ubutwari bwa Yoshua uburyo bagiye bayobora ingamba kandi bagatsinda kandi anasaba cyane abaturage kumva kuko ari ngombwa ari inshingano zabo gukorera amahoro n'ubumwe bwabo bakiteza imbere. Ati byaratambutse ariko kandi kugira ngo tugere ku mahoro arambye nuko twego abasirikare tuvuga rumwe namwe kugira ngo tubashe kuba twazana amahoro muri aka gace. Gusa si wowe wenyine harimo n'abayobozi batandukanye harimo Burmestre w'ikomine nkuru ya Minembwe harimo amapastori y'amatorero atandukanye hariho abakina mama bakuriye mama mu karere ka Minembwe hariho amakorali 11 yahuriye muri konseri kuva mu matorero atandukanye y'akarere ka Minembwe aho konseri ya korali ya mbere yatwaye $200 z'amanyamerika yatwawe nako ni korali ya Katolika
cyangwa se Paroisse Mater Dei kuva mu idini rya Gatolika ikorera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ntabwo mbarambiye inshuti bavandimwe, gusa reka mbaheze ikaze murebe uko byari bimeze muri ibi birori, aho ndetse kandi hariho no gutanga amadiplome ku banyeshuri ba kaminuza ya IEM. Hariho kandi no kumurika ku mugaragaro no kuyerekana Radio Ngoma ya Amani, ishami ryayo bazanye mu karere ka Minembwe rifite icyicaro hariya kuri kaminuza ya IEM ku Kiziba, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya majambo yagiye avugwa muri iki giterane. Reka maheze ikasi. Ugenda uvuga ukuri kw'ibiri muri Minembwe, uende useme kweli reality yenye Minembwe. Nanjye ngiye kuvuga ivyo nasanze muri Minembwe, na mimi nitasema yote niliyoyaona mu mwanya maze ngaho, mu mwezi nimemaliza hapo. Nitwagenda kuvuga kubiri ya njia, waliishi vizuri, hawakukufa tena, walijenga mwingine yao na wako na furaha mpaka leo. Mungu nikumbuke hata na hii neno moya. Isaya kufika mbali, Mungu akamwambia wende ambia Ezekia, nasikia maombi yake. Hata kufa tena, ataishi, mimi namuongezea tena miaka 15 wenye ataishi. Tuseme amen. Ndio maana mimi nasema kila mtu atatoa ripoti yake. Mimi nawaambia leo, sitapenda nitembee mwa hii njia Wanyamulenge wakwe na nikimbia, au pepe au plateau wakwe na nikimbia. Mimi napendaga sana tembea, tunasimama, tunaongea, kama huko shida tunaongea pale. Hatutakuwa naongea tu na wazee, kwa tukwe naongea na nyinyi wenye mnaenda kwa mashamba, nini watu wenye mnaenda kusoko. Ndio desturi yangu. Huko venye tutaongea na wazee, mimi ifo nisikie paka kule mwisho kisi watu wote wanaishi. Sewabiana walinyang'anya